Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing pensungaw patba ni public hearing balakot penlong daga tenat water resource West Giant Hills haka arpu arterik unaiwing kalalong kabayat bayat renti daga jingwan yashin menta kidukot ka Pentornen Farmers Association kitrai hali kibor peniat snong jogalat halabo mi mentedu road mentedu kokoj yakawa mentedu Yaka jingya lang la penyadu extra Assistant Commissioner West Giant Hills District wa Sylvester Panbo. Upi kurba Executive Engineer Water Resource Department but nang tiaki taryang SDO Water Resource Department West Giant Hills. Hilai thu yaka jing ang no jongki wanle akababhatam. Nakamanta ka jing mentoy joki nongrap a pentornen. Kamtam banlat ki hali pentor. Kumju ukubaw kaw nakajing syakta hakapur bajur slam. But shlay kawa mentedu. Unang tiaki taryang SDO Water Resource Department West Giant Hills, labatay syapang ka project baka don jingmut bansna kumki Morning Glory, barka labyrinth, baruloong balabu thong ban sedang tray na try jong kibenta ka kshat tersi, hadu ka jingki mentedu, baru kibenta jong ki wadu bano syakawa mentedu, kabadan hapen tornen. Syuk-syuk ki officer ka tenat water resource kilay thu baka ni kade ka project kabahab banbu proposal siya ka sorkar kami kumtadon kambha banyo yakaray na kibrig badon hok don benta hapen tornen kanang mana mani ek badon kam ha kabay day bat ka DPR bat kiwe ki kam shwa ban kot ka financial year jong snam arajar atulay hadu apusaw Jungi naka department hagi lagi slam di kaladat ini ba kapor liur kentam berbajur waklap ini ba kadon bagi jislium kenika than bak itu than saja bentorwa untuk share jalan kafet ini sadon sadlet ban inspect itu forum tengi hapan sampai report ba kumno ke dinglong klub jaga area jungi nah kalian jong ngi ke department ba page ya kan rep karyang perform ayum bat ya flood yang cekai before rep brio i ba non kam hi ban le nang ba man yada ya jing julur jong flood ba kan tuai di hali jadi lenti jong awak halang-halang buat pendudung di nongrep antam ka ada lagi ekspor ba sidon ke jingkung mot kadang ke jingdu jinong krau ila jue perkhat hi berbor ba bengila panlek nak kalian kata kaman jungi nang ba ban su kontrol ban protect your flood custom mong basuk ban la protect totally your flood jadi tak berkontrol mul melangi la man le ila perkhat heba kumno bin le akibat bagi kin la man kunyo era sanction wal lagi la man yo sya kemot kan long jing rap krau wala kin la rap le poi cing khan jalong pen ba awak matru serum kala tua ka penjulur pun hagi caka kalen tiwa ka ba don berkata nang he wa kindo nak kalian berprabur ba persang ba snaga estimate ba snaga kerja kinro kamaro aleng kawa ba kenang banyada adian ba kanum tuasu kinong rep kitra jaka sturu kila tuang juploy na mata kin ko juki nomor ba malos nem kan tua jala ban snano umot kan sange ba tua jadi along kila kloy rep tran di prajaka kila ai ka NOC ban ya ka prabur ba kata NOC gidon kam ban komitlang hak project hak DPR nang ba in wat sanction ban leo sanction awal leo NOC na kita jaka hamtam bat naka jingnya sakilang jirang basnong temot kan nomdon jinge para yo sanction para kapitari kan don su jinge kan don su jing nuet na ki anu nonoro te kaju or komentar ni perkhat ba ya kaniru ide benda unjuk kumulong mana ba ila perkhat hi kulung le hakisam kuladab city na sapo office jingi sapo head office sana office chief engineer ba ki ong ba pila bansna kata ka flood management project kemud ke project ke bahe ba lesi kan poi di popular
hakawak mentru. Tengi so menong ba kani kawai project ba itu menta kata flood management project in fu bangin le swai ga tornen. Lesi ngila benumla benle season le nasang hakut. Lesi na namin ciki kurbi sa sedang kawak mentru benumla benle andai barang ngila benle ngile lesi ngile fierce wise. Si benta hau lesi hau sang le si benta perform. Amangin hap fix sa budget do. Nah, cái cái ba một con đông golong ba mà tập trung cái jingo jimbatai instruction jingo asa cerong golong ba interfere dia katakan GPR kata flood management project interfere bangin submit support selong but sanction kanya ba government pendia kami na government ngene hanya na government pendia bikin bun ha report slide ba kaban le le kawai ni report slide orang kam nama kata kadega LUC NOC kanu objection sekian kamtam lagi prajaka ringkat kecil sekian lagi buat senang. Kali kita kontrolin kemudian sekian tolong doa tahap apa pun saat senang jangan minum itu kalau kamu baca klik tersi. Jangan apa tahu gila kablang ini buat senang jangan gila senang jangan nonglang tersi nama tangi dan kambang ini sekolah dan bayi dan lang raju ini raju kita akan report ini sekolah ini itu ini. Nangkong do kamu yuk di ketua ciki go de hak jen se pi sino presiden tidak teri wa ong sarwa mut bai yi ubam mut hak kuai pen hek ra ni mesti yang mentedung mana pai bigan ni yo bi mut to di cerak mut di istir mut le pai bin istir mut ami mentai wa hek mentedung ami mentai hip go ami thau de ukian ni tai yo bi de hek ni de po da ning kien po da ning hek yang go dan rai kepala yang kamu mulai ya kuat pun baik pun seman baik mut la de jiawa do ami bentai wa hab boy cedo hali pimpo at least di setir hab a baik yo pun baik ga roti mut tu pun baik kat je je dalam pun baik le do chnai wa koro entok a yang tu de Abang siap sobat wak lang tu he hiki tu wak tu. Biasanya negara yang profesional abu cepat cepat IPD 3000 UM ha omai tu M di hali ni yi do peman iwa omai cepat apot tang mamot ka jikter kuon ya pian dan nong rep keba ku yang pi man bincak ta kamu ong man niท่านเสียทุตัว M ที่เท่าท่านอยู่ดังมันโรแมนส์แล้วมาโอเคdua boy M buat untuk mentre nami irum jadi lah momen negara yang semen hingga senyap momen harga kucing itu wakawa kaji pada pencina gila mon kami ki wa omaki do do ipor pencina mau do semen di momen betul lah mon happy ya man Nung ni ditangan ke flop mah tes ngapuk ya cuman ngakerpat di nong rep usah bahag yo trelang wa office nang yo man ini ya kamu mulai nak kaca kau kau beli man bon ginong rebol bom minimal kamu itu tahu bawa phone gitu saya kamu daur bahas nong teku outfit kan nu jing he mau yang mutu nu chnati te tu lang kamu tik nang mana pun jadi yo si bini kana ki te to uji te kana kata mitar em kamu tu ya ni ga wow lai ka tem te ni kwa aging tho e survey ni ka tha hibani tha iwa agriculture kre ka Dari kat kamu cami, hai tu hai ni kerja. Tah hak kamu tedu body fam. Jadi tidak mat jango nen atau nen kesini. Haden ki les hotel kisnam. Udah ya kalam ni, udah ya kalam ni hakani public hearing. Yang no yang ini kita rehli kibarat hai ni kebentar nan jwara. Atau kamu tedu ni ya omi. Cakap ni, bagani keterci. Apa liur dap celai go Chemi gawi ka daw ta wa nigi liar ga wan sakawin la uchi e pandap ko ig mantadu ta chlai go chi hali tan ne riyo ig jing tep lagi kenten i wasukhi ni liang yo magistrate lo i amna wa punchna no gi konro no ki ya ka rot yo mantadu tengah hanga he saman ina khoi wa mantadu ila na ka sanyong i gi barap ke dak saj ro chkat gi por sapsuk yo ni khobor wa ta sedang kamu orang lewat dua orang sedang na, tak kena kita penuh ni berai match, atau ada sedang ki siap budget nama DPR. Dan segawin kamu kena ini lah, hari ni kita naik Ogos, nak hanya teruk Ogos,
Neliang yang ikawa mentadu kamjo lagi berap dia kalam yo chief minister Konrad Sangma. Ang ibu yo to ka government kan ni dapat ko yo control ga flood na ubi ka di chlai Niti daw mat ya kalam yo o neliang yang o da kana itu ka por wa em hi ga project ora bhe o wan han tri. Dan nado na ite dia bodin bai te yo ibon sen. Wa ka sarkar jo ibu kular go yo kam o mala thong le ta din so san house nem. Te mandain gale krean go kre padai. Njo pendap ko igawan ke project. Tala rachna pendap gale tamun ne ka do so san nem me ta pra. Dan ini dah arli ni kimat ke apa chat ni ini. Wa wan ni ke project ngangaj awaro I ki tre hali ni. Kibarab le ki im na khi to chimi mentulu ne kor len ni latul bo kat ki em ni ki chno. Im ja im kho gi na do patany na chua sa ka patany ra. Jan kan taj ki wa mong im e. Tawal da to wa kre wan bi ka ga mentulu hani ga ron. Dai bo le kher dai wolle dai to tene ta ko yok ba ko yok po ini ga pleng ja he ni kat ye tan a tanga o chwa ki pinne snya ba ham kare ka ga ni ga mataru dai bata rukom uchiap umo wa em haka in kre digi te gi mar nei te wan hamra digi bitawan gi mar ki chiap na gi bitawan gi tha mato illa wa ga mo manu jo chen ni ga ni ga mataru ko wa khana parom gi ba hai por wakre ki hajwa ite tu kalenter ha tu ka por le em gi chia bi mo gum to na mantru ra ki dab ne te ban kre ki ta po gum he bandar ga bom no prawar ki be he ni em ki jo pati pe tala ta he ni kwa ai ta ko wi ta ba te mana kre ki ta kre da ki mar gi em ka ni ki jan ba em haro orang ba chnong la bo bo ni liang na te si dewa kerpa di kecnong kam jan se jan tri chnong wa kat kau man gani ga bentor ne nyong di phap sne jo em udap chi am jo em udap ndaw ba ndai ha kini gi le so san sne gatu kat kam man gatu ni putik kini ga lepam kam to hadin di klo yang jimu chi ti di klo ndaw no chna srok ti kini penduk gi hali dubun ni nei tai liang la terbo le kata galian mulai kata ada dubun gi hali gi pada pun bahagi beda dan nanti kerpa di giban rambak senong juga em bos yang bahagi baik mana yarap lang I 3,000 em sini yo dap usnem dap pernah gi heli yo lek duk dap kendau sak te ro e ba usnem di hali dalam em warat arfa so genta chu ai por yo skep sertai wan manda kali ke sakit em yo senasa tang tenok bagi siap saya kata liar datuan warok cah po